Bingelela uDlamini lo useMpumalanga. Mbukelo khona ekhaya, uNkulunkulu akubusise nabakini babusise bakukhanyisele. Mbukelo khona ekhaya. Into eshiwo idlozi kuwe noma umuntu osealala mbukelo khona ekhaya ungaphikisani nayo ngoba egcina konke mbukelo khona ekhaya kugcina lona ini idlozi. Noma lento esoyisho yini ngulowo muntu osuke alala ongasekho kuphi emhlabeni. Makuthiwa nje wena mbukelo khona ekhaya awusoze uthole umsebenzi. Wena ungumuntu ogcina ngani ngamabhizinisi kuphela. Kuyawugcina lokho mbukelo khona ekhaya noma umsebenzi uyawuthenjiswa uwuthole uyaphela futhi masinyane. Makuthiwa umuntu wabantu abadala uyogcina usebenza ngabantu uyogcina uphilisa abantu noma ungawufosa lo msebenzi mbukelo khona ekhaya ngeke uze ulaste kuwo sizathu watshelwa waboniswa nedwe nochuba inkani ukuthi mina ngifundile mina ngimuhle mina ngime kahle. Ungaphikisani isithunywa sakho, ungaphikisani nabadala esibangasekho esebalala mbukelo khona ekhaya because baze basho into bona bayishilo because into esho yibona ayiphikiseki ngoba awukwazi wena ukuthi ngeke ngikhona mina but bayakhona ukubona ukuthi okay umuntu uyancaba akayifuni lento kahle impela mina bayakhona ukubona ukuthi into abakunika yona into abathi yenze bayazi ukuthi emva kwesikhathi lento le iyokusiza into le iyokuphilisa bona ababoni manje but babona ngale labo thina sasabona ikhona because bona sebawela mbukelo khona ekhaya kuphi empilweni. At the same time uma wena ugoloza baphatha kabi ngoba bayazi ukuthi njengoba ugoza nje i-backup awunayo, i-backup yakho yibo and ibona sebabona ukuthi okay umuntu masimfaka le ndlela le sitakaphumela uyawuphumela phambili le eyakho izokushiya endleleni uxakeke uphinde ukhale futhi uhlelwe ngabantu kuhambe isikhathi impilo yakho ungatholi umsebenzi ungaganwa ungalotshola ungakhona ukuvusa umzozo ekhaya kini ungakhona ukuthenga imoto imali ingahlali kuwe ingakho bese bathi asenze ulaka if bathi yenza ukuthi wena ugoloze mbukelo khona ekhaya. Ungaphikisani indlozi lakho, ungaphikisani nithunywa mbukelo khona ekhaya. uDlamini lo seMpumalanga Pitif mbukelo khona ekhaya umthandazi sayona lesi ngiyiposa iwasho ngiyahlola futhi online mbukelo khona ekhaya impilo yakho sesengayishintsha. Inkosi kubusise.